ikaze bakunzi bacu ba Matare TV, twagarutse kuri ya channel yanyu ukunda. Nkomeje kubashimira ku rukundo rwiza mwagiye mutugaragariza. Mana yamwijiriweho umugisha. Narabakunze kandi nzohora mbakunze. Ikizantandukanya namwe ni urupfu cyangwa Yesu agarutse. Nico kizadutandukanya kubera ko muri mu kudukunda. Kandi nkomeje gushishikariza abantu batarakora subscribe, yeme nukuri mwihangane. Ndabibasabye please mugende mukore subscribe. Ukandaho bitwaye iki mutagize umutima mubi? Nukuri ndabinginze mugende murebe hariya muri account yanje, ndacari hasi cyane. Mbari account iri mbari ndacari hasi, ntago muranzamura, ariko abamaze gukandaho rwose Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Rero kuko mutumenyereye, twarabakunze namwe muradukunda, niyo mpamvu tuzoza tugomba kuza hano tubaramutse, tukababwira n'amakuru meza ariho. Nta bintu bibi tuzoshira kuri iyi channel yanyu. Aha azoza cyakora nka gipindi twokihavugira tugasetsa abantu tukabasusurutsa, ariko ibindi bintu by'amagambo by'ibiki ntabyo bizaba kuri iyi channel. Rwose tuzoza tuguma twivugira ibintu bihesheje Imana icubahiro, cyane ko turi abakirisitu bahabaje mu ijuru, ko turaja mu ijuru. Ntabwo natwe tutari mu kubona ibintu biri mu gutambuka, turi mu kubibona byinshi byaba bose bari kugenda bakora ibintu bitari byiza. Natwe twobizana tukabishira kandi tukabona views, ariko kubera kuko tuzi Imana dukorera, kubera kuko tutakwamamariza Satani imirimo yiwe, niyo mpamvu tutobizana hangaha ngo tuze kwibwira abantu, kuko ntacyo bitumarira namwe ntacyo bibamarira. Rero ikintu kitagufitiye akamaro, ikintu kitagufitiye inyungu, ntabwo twokizana hangaha, ntacyo cyo kumarira. Rwose niyo mpamvu muzoza mubona abandi bahabatora ibintu byinshi bibinjiriza, ariko twebwe ntitubishireho kubera ko tuzi kuko nta kamaro bidufitiye, nta nyungu twozibona zisi tukabona amafaranga, ariko hari byinshi byotubuza n'ijuru zobitubuza kubera ko ni bibi. Kandi abakunzi banje nagiye mbona abantu benshi banyandikira bambwira mu gikariti, nyabuna iyo channel wafunguye nawe ugiye gutangira nawe uzi tukoze isoni. Nukuri mureke mbabwize ukuri, ndagira ngo mbabwire ngo nta soni nzobakoza hano kuri iyi channel, nta kintu kibi nzozana kuri iyi channel. Timuzonyiyama ngo navuze gutya, Imana izabimfashemo. Bavuga ibintu bikwiriye. Umuntu wese ufite impungenge zanje muzozana ikintu kibi, ntaco mu byukuri, ntaco. Mwihangane kandi mukomere, mudukomeze natwe mudushigikire. Turi abakozi b'Imana, ntago turi abakozi b'isi bakorera isi. Ego hanyuma rero uyu munsi mfite amakuru ndashaka kubagisha inama, ndashaka no kubabwira agastori gakeya ukuntu byangendekeye ejo bundi. Nagiye mu mujyi hano Nairobi, ndi mu modoka ngo amare umuntu, twari twicaranye n'umuntu w'umugabo, nta nubwo twari twicaranye ku ntebe imwe, yari yicaye ku ntebe iri nkaha, hagati yanje nawe hari iyindi ntebe, twari twegeranye neza. Ariko mbona mu mufuka wiwe amafaranga yaragiye guhanuka. Igikagato cy'amafaranga kingana gute kigiye guhanuka, ndayabona. Ndamubwira nti ugiye guta amafaranga? Arambwira ngo arayabona nyine agiye gutibuka. Arambwira ngo Imana iguhe umugisha. Ndayamwereka ayo mafaranga yiwe ntiyatakara, cyangwa yari guhaguruka gutya akamusigara kuri iyo ntebe.
hari urugendo rurerure, turagiye ngo tugere imbere ndahunyiza. Uko nyine abantu bari mu bintu byinshi, ukaja gushiduka wasinziriye mu modoka ntumenye ko wasinziriye. Narahunyije ngo mare guhunyiza, nsanga wa muntu yururutse, sinamenye n'igihe yururutse, yavuye mu modoka aragenda. Noneho jewe sigara mu modoka, nandi kumwe n'akana kanje twari turi kumwe, hari aho twari tuvuye. Noneho ngo amare ngiye kureba hajya yari yicaye, mpindukira buke nsanga paper bag isiri hehe. Ngiye iyo paper bag ngiye harimo ibintu. Iyi paper bag niyo nasanze ku ntebe y'ubuki, yari yayisize nkaha, naje nari ni nkaha. Hagati yanje nawe hari uwundi mwanya utari umuntu, nawe yicaye hirya, naje nicaye hirya. Noneho nkamare hano pasa aho yahagurutse asanga iyi paper bag. Noneho inyuma n'abandi bari bahari, nkaba bururukanye. Imbere niho hari hicaye abandi bantu mu gihande c'imbere. Noneho ngiye kureba ndavuga nti paper bag uyu si wa mugabo wayitaye none ndayitoye. Kujya nyitoye yeme iyi paper bag irimo ibintu birenze. Ndavuga ngo se ndagira gute, narafunduye guki, ngire guki, mbona harimo imyenda y'amashati meza ya mbere ni kaho yaravuye kugura amashati. Ayiwe ndavuga nti mana we, kandi numva birambabaje. Ndi yari umuntu ubona wiyubashe, atari kwana umusinzi, nabonaga ari umuntu mwiza umeze wambaye smart kabisa. Uyu mugabo yaba yagize stress se, yaragiye guta amafaranga nkana kwa kundi aho. None ataye paper bag irimo imyenda y'amashati meza ameze gutya, ndabigenza ate? Noneho ndavuga umutima urambwira ngo reka nyaheze makanga, mpeze makanga mubwire ko ntoye amashati mu modoka yiwe. Asubira ndavuga ati se makanga siwe aramuzi, tiyama yatwara akaja kuyambara. Nuko ndavuga ngo reka nyazane, nimba nzoyajana kwa pasiteri si wazoyagira gute, nimba nzoya handi tinoneka. Ndavugaga ngo ndabizana hano, nabibona azoza atwara amashati yiwe tafadhali. None mwebwe ndababaza, ari mwebwe mwari kuyagira gute? Mwari kuyaha uwo makanga, cyangwa makanga abatamumva ni konvoyeri? Mwari kuyaha uwo konvoyeri? Mwari kuyaha indi? Mwari kubigenza gute? Nabonye sinyarekera kuri iyo ntebe ngo abandi baze batore wenda aho, kandi ni amashati meza pe ya mbere, ninka yari yamuzinduye nyine nabasha kuyagura. Ndavuga ati amakanga bahana muri Nairobi murabazi namwe, ni benda bajya bimigura ndiyo ruhana baza. Yari kwamambwiraga nabaje undi muntu ati, arambwira ati yo kwamba avuga ati namujua ndamuzi yambe nyamuheza. Urumva sinayaha makanga ndayazana. None amashati aracari muri paper bag. Ngaho mumbwira inama, ayo mashati nzoyagire gute mwabantu? Nuko wacha niongee Kiswahili kidogo. Wakenya wenzangu, sijui kama mutanisikia, lakini kama mutanisikia, abantu bo kwibaza, munaweza jiuliza, abantu bo kwibaza ngo se kwavuga igikongo kandi ari umukenya bayatwaye arumva se? Naambia Wakenya wenzangu, hii paper bag iko na shati, na mashati mtu alitupa kwa gari tukitoka town.
Sasa naomba huyu mtu kama atanisikia, hii mashati akuje tafadhali, iko aniangalie hapa, aandike hapa kwa comment, aandike hapa kwa comment, aseme hii mashati na atuambie ni ngapi ni yake. Hiyo shati ziko, nitampea hizo shati zake. Please, naomba tu. Nilisikia uchungu, hata kwa nyumba nilifika nikaambia watoto, hizi shati nimezirogota kwa gari. Nimeziogota kwa gari, walikuwa wamezitupa kwa gari. Utavumilia Kiswahili yangu watoto wakasikia vibaya sana, wakaniambia haki mama, huyu mtu singemtafuta. Nikamwambia huyu mtu ningemtafutia wapi? Hakuna mahali naweza mtafutia juu simjui. Hata nikimuona sidhani kama naweza mjua. Sasa naomba kama Mkenya mwenzangu nanisikia, hizi shati please, mtu mwenye amezitupa akuje hapa kwangu, mimi naishi Kayole, anitafute hizi shati nimpee. Asante, mbarikiwe, Mungu awabariki na akagaruka.